Bakunzi bacu, ubu tubazaniye abakinnyi 10 ba mbere wa comedy muri 2020 hano i Kigali. Ku mwanya wa 11 hari uwitwa Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga niwe wa 11. Ku mwanya wa 10 tukagira uwo bita Kibonke Clapton, abantu mwese muramuzi. Ku mwanya wa 9 akaba uwo bita Makanika, kakagabo gato kunda kwicanga. Ku mwanya wa 8 hari uwo bita Ketchupizo. Ketchup mumuzi cyane muri Bamenya. Ku mwanya wa 7 akaba wita Yaka kwa Gatarina. Ku mwanya wa 6 dufite uwo bita Bamenya wo muri Bamenya series. Ku mwanya wa 5 tukagira uwo bita Nyagso muramuzi cyane. Akaba uwo bita Papa Sava kaza ku mwanya wa 4. Mwanya wa 3 uwo bita Ndimbati, akaba ari wowe wifite. Ku mwanya wa 2 akaba umugabo witwa Joshua mwese muramuzi. Kota asa Nkusi aza ku mwanya wa 1 mwese muramuzi. Wita asa Nkusi akaba ari we uyoboye. Murakoze cyane inshuti zacu. Please like, share, comment and subscribe on our channel. Thank you.